Tang jumparas nande digana tang tangerana ras piring manggisku bagi sampurna uku semambas kakak kelaku terbelas bandu oh piring manggisku berban sampurna uku bandu pagi lau belin nu aku pusuku main malam aku biar durikan kata surah-surangku om piring mangisku oh durang oh nande biringku oh biring-biring sakal tabunan biring-biring tambah cilena biring menggoda siram tambah ngenana om biring manggisku biring-biring tambah cilena biring menggoda siram tambah ngenana om biring manggisku hey, asa berban sampurna ukurku bandu bagi lau belin duraku pusuku bakalan naikum biar durikan kata surah-surahku om piring manggisku oh durang tambah ngenana oh piring manggisku piring-piring tambah jilena piring menggoda sirum tambah ngenana oh piring manggisku memang setiap kita jumpa dengan Nande Biring pasti selalu memancarkan aura positif serius. Makanya beruntunglah kami yang sudah memiliki Bro Sembiring. Aku termasuk salah satu korban Nande Biring. Woi serius, aku marenda anak prana 13 marenda rondongku. Oke. Waktu anak prana 12 Bro Sembiring. Sada Bro Tarigan. Gelah ngotohndo ugam bagesna ukur kuman Bro Biringai. Sada enca Bro Tarigan ekan ca si sahun si surung. Jadi Bro Sembiring dai pulah kerina. Makanya setiap jumpa kurus Bro Sembiring langape kutah kam Bro Sembiring ngo miskin teranggah ku Bro Biringai serius berdiri kam 100 orang wanita Bro kalak karau 100 kalak siwah puluh siwah Bro Sideban ataupun kalak Sideban sada Bro Sembiring misku tandai siapa Bro Sembiringai serius labu alai 100 baris kendaraan lancang depan ya, agak jaraknya agak jauh lancang depan. Zape tamandu Bro Sembiring skala mis kota kam Bro Sembiring ning kumis. 99 orang lain
Ay, bariskan ya skala barat, skala Belanda ya bariskan, ini atas skala Indonesia, ini tandai mis. Mana yang paling hitam itulah Nanda Biring. Hey. Ya, Aida.